उनारा जा बोलसे जे selection of teacher is not up to the mark. Teacher selection होते लगे from the LP standard teacher কেন আমরা এখন কমান আর ক্লাস 1 করছে যে ছয় মানে ওখান থেকে কোথায় থেকে টিচার সিলেকশন হইছে বা এটা ইট লুকস ভেরি অকওয়ার্ড আর ওই জন্য যারা যে এলপি স্কুলের টিচারগুলো ওখানে কমান আর ক্লাস 1 পড়বো ওই জন্য ওনাদেরকে সিলেক্ট করা উচিত মসিনা डिस्ट्रिक्ट की साहित्य परिषद अमसुंग सेंट्रल कमिटी की साहित्य परिषद की प्रेसिडेंट होगिरी मथंगदा स्कूल अमसुंग ओजा खनबदा एलपी स्टैंडर्ड खनबियु हंदक विष्णुप्रिया स्कूल जो खले इंथाई दैट इज वेरी ऑकवर्ड मथंगदा असाइगी अखोइगी मैडम अमना साजन तोगिबा ओजाम साजन तोगिबा अखोइगी स्कूल अमसुंग ओजा खंबिबसे खरा सेक्शन बिबम थोई अदुवा असाई कनो बिरलाल नाइगी बा दाइता मणिपुरी मीडियम ना मणिपुरी ट्रेनी सिंगा दाइता लापदा मितेरोना अपन थोई ऐसे अचुंबनी अदुबु अइना प्रिंसिपल दा हंजरे होजी उदारकोन दाइता मिति ओजा जाउते अखोइगी ओजा निभाना रिचार्ज ओंतुंगा मिति ओजा हप्ते मसी साहित्य परिषद ना गवर्नमेंट दा अखोइगी ऑन द बेसिस ऑफ मिति ओजा सिंह दाइता ट्रेनिंग लापदा 50% मेजी ओजा सिंह बांग्ला फजन खंदी अदुना 50% खंबा जाउजी यावी 50% खंदबदो मोय करिनो ट्रेनिंग लौदिसे असे क्वेश्चन हम लाकनी अदुना मिति ओजा मा दाइता भेकेन लेरिबा निभागी मफम से असिदा मिति ओजा मा फम थोई नत्रगति मिति कोई रिस्पेक्टेड टीचर सिंह कोई ट्रेनिंग तौदा नोहाइबा ओइरोय मरमदि से प्रिंसिपल सन हाइरी अदुगा अखंबा छात्र छात्री बंगाली खंबा याउरिबसिंदो मोइदा हाइरगा बंगाली खंगबा मिति ओजा ट्रेनी सिदो सिंगो अदुगा ताइयै अदोदी आइदी ट्रेनिंग मसेनिना अमदोना अमदो क्या रेस्पेक्ट तौरिबा अमदोना अमदो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या लेरी भाईगी क्वेश्चन लाकनी मसे साहित्य परिषद ना आसार डिस्ट्रिक्ट खंगे हैलाकांदी डिस्ट्रिक्ट खंगे लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट खंगे अदुगा सेंट्रल कमिटी खंगे जॉइंटली मसे सॉल्व तौना थानी मसी वन लक्चरिक से नहासु अखोय होबदु यावजे मसीदी मेनली अखोय दाइट ना ऑर्गेनाइज तौरसु एसएसटी साहित्य परिषद तौबनी अदु वसिगी मेन कोई स्टेक होल्डर दी कोई काई खुनजरीबी रिसोर्स पर्सन नमसुं ट्रेनी लापिरिबा ओजाइबोसिंग अमसुं ओजाइबे मसिंगने अखोई मिते मय कमायना चखरकनी मिते मय कमायना हयनगनी छात्र सिंगदा छात्री सिंगदा मसुं पेरेंट सिंगदा मसिगी ट्रेनी लोगिरिबा ओजाइबो मसिंग अमसुं ओजाइबे मसिंगी मखा पोले मोइना ओजा सिंगसना कयाम सिंसियरली ओइना कयाम ऑनेस्ट ओइना with due integrity स्कूल ताई काकब तौगी है ट्रेनिंग प्रोग्राम की सक्सेस और नन सक्सेस डिसाइड तौदोरिबनी ओजासिंगा मी ओइबना पामी से अखोगी
Maslow's law of matungina ahan bada chaba phangba tai mathangda yum ama phangba tai family macha dhara sandokpagi family phangba tai mathangda establishment tapna lekai duga aibu khangbiba aibu khanganba ado pami adugi lekai guna khangbu loiraga local area adugo khangba pami amasung akoigi district amasung state national amasung international da aibu khangba pami. This is Maslow's law of motivation. Asigo hinba law laite se preliminary law ni adona mi amana adum ahen ba pam bai bise masagi mase selfish ni selfish sida sacrifice samba aina ai oba talbadi ai selfish oba tai ai self center oba tai aduga aina migi mateng pamgado bolabati I should have sacrifice objective ase chin haira gi apunti activity ngatani ekhona pami se akoi ai samak se ojani na ai haining bom pami oja hoina training chalomina ai haire ai na haining bo rabudi min mangan sidai haire haibol hoiraga helana bhona ba ekhoi atopo oja singdagi ai na henana bhona ba ma changi aduge amuk henana bhona ba changi asigani character life se character level mi dodi ma top level lakto ni character di moral honest integrity moral level mi honest level mi amasung integrity level mi dana top level da lawa da bulete maram di buno makse shortcut mate yamna khallaga you may dream high but you are not acting according to your dream you will not fulfill your objective asidani life na lady se ako di oja na sade ado oja guru sing se komla sogi guru ni nilase sogi guru ni oja champala sogi guru ni because mahoi resource person ni ako di huji ko class ai se ako na mai me class e ai dung oja ka lobi de proton ba de wa ko ni adi ma cha ko ka de ya ba mai kala chali lo sum mani khangi aduwa ako akari kar ka lo yam sum na khamponte adona sigale ri ba ako resource person sing se ako di guru na khalle aduga saito polisot asar district na langi su yang phajai ako aduga change sai se any change positive change or the critical hoini aduna change hoiba koina Bengali script gi maite meter laptori mina there may be certain objections from certain stakeholders egoina egoigi Assam Right to Public Service Act within time frame NOC thane manung piga dabni OBC certificate thamkai manung piga dabni birth certificate thama AC certificate thamkai ma revenue clearance min mangani aina ahan ba 2012 ta mase Bihar amasung Andhra Pradesh ne han nautui ahoi 2012 ta Bihar de taning chale Bihar sida madu objection tawna kriba maram di stakeholder haiti kirani sing officer singani wadori se anobo system la ko sida man laptop computer online adugi time frame sigani wali se adugumba adona sigasu karigumba hindrance karasu lappa yai handak jahi sidadi hindrance lak mai pak ne khali aduga mathangi jahi jadi mase normal oraktori class mathang wang audi masai class ko ga class wa jinga singa mathang tamak tori mina ado moi de khangna lamni na oja sing su khangabadina sahi amani sidi training se LP oja gi mathakta emphasis tawon thui mathang sahi homali leraga high school gi ME gi oja sing da emphasis tawon thui aramdi masida category of training category of
trainer hai bang changi ado training sing se ase oja biram dan han haijeri sini masida kare active boyo school khangat pada masung oja khangat pada oja hanadi heiba heitabdo ado di akona khanguna te yamna aduga LP school hi oja wa taba bilingual also bilingual khandi taba adugumba adu mani sinbiu akoi oja madam singda oja ibong singda koi appeal tawjari akoi sacrifice kara tabiu jati ma sembada punai ma sembada aigi yarmak dipi dubagidi kala herna wangna sacrifice abong thui akoi ingatili sacrifice tawjari akoi loan sumangani mayak sumangani school sumangani adona akoi yang chaw hor tawraga mite mekse hingani amasung school singda mite satra satri hangalani haigi vision namda thamjarage losenjarage thank you